Entra aquí. Ja n'estic fins al capdamunt de tu. Ets tu, la que Ens vols has que... ridiculitzat. Els pretendents i a mi. He complert les normes. Ni tu imagines què has fet. A tu tant Ah, t'armarà que jo- un sagramental si no ho soluciones. Em vols escoltar? Sóc jo, la reina. Tu m'has d'escoltar a mi. Ah, no hi ha dret, és injust. Injust? No em tens en compte, a mi. Tot això del casament és el que vols tu. Portes com una criatura. I tu com una... mala bèstia. Què és el que ets? Mèrida! No ho seré mai com tu. No, para! Prefereixo dir-me que sé com tu. Halló, vinur. Hvað að? Hvar eru pappa og mamma? Veistu, ég held að þú sér týndur. Ó, ekki gráta. Svona, kátu nú. Viltu brosa fyrir mig? Þetta betra. Mamma þín og pappi hljóta vera nálægt. Þannig. Superpojken. Herkules, tack och lov. Vad står på? Utkanten av stan. 2 små pojkar som lekte i ravinen. Det blev ett jordskred. Ett fruktansvärt jordskred. De är fångade. Barn fångade? Fille, det här blir bra! Du tycker det här passar dig då? En sak till. Nej. Babe, en deal. Du är fri som fågel. Och du, en annan grej, Herke. Är hon inte en fantastisk liten aktris? Sluta. Vad menar du? Jag menar att din sköna böna här jobbade för mig hela tiden. Dö. Inte fixat utan dig, gulligt stumpan. Nej. Babe. Det är inte så. Jag menade inte. Jag kunde inte. Förlåt mig. Japp, jag måste dra. Ett helt kosmos där uppe väntar på mig med hej, min namnskylt. Det var förmatcherna. Nu till huvudmatchen! Jag trodde att jag lärt min läxa. Jag vet hur sångerna låter. Jag känner ingenting sånt där nu. En sång inom mig där hjärtat gråter. Vem drömmer då? Inte jag är kär.โอ้ป้าที่รักวันนี้หลานมีความสุขที่สุดเลยทุกสิ่งงดงามไปหมดไว้รอป้าพบเขาซะก่อนหลานพบคนแปลกหน้าเหรออ๋อเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าเราเคยพบกันมาก่อนจริงนะเหรอที่ไหนกาลครั้งหนึ่งในฝันหลานถูกมั่นหมายไว้แล้วมั่นหมายเหรอเจ้าชายฟิลิปไงแต่เป็นไปไม่ได้หลานจะแต่งงานกับเจ้าชายได้ไงอ่ะหลานจะต้องเป็นเจ้าหญิงแต่หลานไปไม่ได้เขาจะมาคืนนี้หลานสัญญาจะพบเขาป้าเสียใจหลานรักแต่หลานต้องไม่พบพ่อหนุ่มคนนั้นอีกโอ้ไม่นะหลานไม่อยากเชื่อเลยอ่ะไม่จริงไม่ Stjerne, det var småt med drikpenge i aften, men hver eneste lille mønt tæller. Bare rolig, far.
Vi er meget tæt på. Min far fik aldrig det, han ønskede sig. Men han havde det, han havde brug for. Han oplevede kærligheden. Han glemte aldrig de vigtige ting i livet. Pas nu på den. Forsigtigt. Og det gør jeg heller ikke. Kom og rejs i dag. Det er en by med sin helt egen smag. En by, som du bliver svømmet af. Og her bliver frem til Hvordan våger du? Og dere andre, stå der og bestemme min fremtid. Jeg er ikke noen førstepremie. Prins Ali Ababwa. Jeg vil ikke snakke med deg. Men vær så snill, prinsesse. Gi meg en sjanse. La meg være i fred. Dekk, Kattekrus. Jeg er rik også, vet du. Ja, Datter av sultanen. vet det. Et godt parti for en prins som vil gifte seg. Riktig. Riktig, en prins som meg. Fare! Riktig. En prins som du. Og alle andre oppblåste innbilske mammadalter har møtt. Jeg går nå. Nei! Hva? Hvordan gjorde du det? Det er et flyvende teppe. Det er nydelig. Betagende syn. Ubeskrivelig herlig. Føles flukten, og særlig når vi stiger høyt mot skyen. Eventyr. Et magisk ord. Og det betyr et helt nytt liv for deg og meg. Wie weit wachsen Bäume hinauf, doch wenn du sie fällst, kriegst du's nie heraus. Und vergessen sind die Wölfe und der Silbermond und dass wir alle ebenbürtig sind. Wir müssen singen wie die Stimmen in den Bergen. Tagesanbruch werden sie ihn töten, Großmutter Weide. Du musst sie davon abbringen. Ich kann nicht. Kind, denk an deinen Traum. Ich habe mich geirrt, Großmutter Weide. Ich bin den falschen Weg gefolgt. Hin, denn die Trommeln schlagen hin! Nein! Wenn du ihn tötest, dann musst du mich auch töten. Tochter, tritt zur Seite. Niemals! Ich liebe ihn, Vater. Sieh dich doch um. Dann erkennst du, wohin uns der Weg des Hasses geführt hat. Dies ist der Weg, den ich gewählt habe, Vater. Welchen Weg wirst du gehen? Çingene kızı, derhal aşağı in. Biliyorum efendim. Ama şu zavallıyı çözdükten sonra. Onu bırak. Bana karşı geliyorsun ha? Onu da eziyorsun. Tıpkı biz çingeneleri ezdiğin gibi. Adaletin tek yanlı. Hep yoksullara zulmediyorsun. Kes artık. Adalet! Ben bir yaratığım, görüyorsun. Bunu da mı o söyledi? Baksana. Elini ver. Niye? Görmek istiyorum. Ömür çizgini uzun. Bu da utangaç olduğunu gösteriyor. İşte bu çok komik. Nedir? Bir tek şey göremiyorum. Neyi? Yaratık çizgisi. Bir tane bile yok. Hiçbir şeysiz de yaşarım ben. Benden de çaresiz olanlar varken. Ne olur yardım et yalnızlara. Mizan işkefetli mabita bimuli ekhishtakfuti niret lo mukara ekhniye haishtakfut ani עשיתי זאת בשביל אבי. אולי מה שבאמת ביקשתי היה
להוכיח מה אני מסוגלת. כדי שאביט במראה ואראה שם מישהי בעלת ערך. אבל זה לא כך. אין כלום במראה. Madame Gaston, can't you just see it? Madame Gaston, his little wife. No, sir, not me, I guarantee it. I want much more than this provincial life. I want adventure in the great wide somewhere. I want it more than I can tell. And for once it might be grand to have someone understand. I want so much more than they've got planned. My father's not crazy, and I can prove it. Show me the beast. Is it dangerous? Oh, no, he'd never hurt anyone. Please, I know he looks vicious, but he's really kind and gentle. He's my friend. If I didn't know better, I'd think you had feelings for this monster. He's no monster, Gaston. You are. No. Please don't leave me. I love you. Que grande malandro! Tinha de ser, era só o que me faltava. Venho estudar gorilas e deixo um babuíno levar-me o meu bloco. Francamente, já chega. Eu vou contar até 3. 1, 2... Oh, olha, bananas! Ai, nem acredito que tenhas caído nesta. Não, agora já não adianta chorar, sabes? O que é que os teus pais iam dizer? Vês, eu sabia que iam zangar-se. Então tenham calma, ele é só uma criança. Está numa árvore com um homem que fala macaquês. Não sou capaz. Não sou... isto é bom, isto é ótimo. Espera. 1, 2... Isto não pode piorar, não pode. Obviamente pode. J'olhar jamais stay, minstiger padalei. Ir vėjas iš pietų galiu pavyti. Tarsi iš naujo gimus aš jaučiuos laisva. Verstis per galvą ir net ją pamesti. Nes aš esu laisva. Jau išsigandau, kad palikai mane ir pabėgai su ta karūna. O jis taip ir padarė. Ką? Ne, jis netoks. Pati įsitikink. Eugenijau? Eugenijau! Princesė. Ir vėl tu murmi savo kažką po nosimi, aš nieko nesuprantu. Aš esu dingusioji princesė. Štai kas. Auksaplaukę. Visą gyvenimą slėpiausi nuo žmonių, nes maniau, kad jie gali išnaudoti mane. Auksaplaukę. O iš tikrųjų didžiausia išnaudotoja esi tu. Ne. Pasaulis netoks, kaip tu sakai. Ir aš jau nebe tokia naivi. Ir mano plaukais tu daugiau nebesinaudosi niekada. Cette porte, pourquoi restes-tu enfermée? On me dit sois forte, le temps arrange tout, mais j'ai besoin de nous pour oublier que nous n'avons plus personne, plus aucune famille. Quel avenir pour nous? C'est là, ça y est, voilà. Oh. Je vous devais un traîneau. Alors, c'était sérieux?
Le tout dernier modèle. Ah, non, 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 je peux pas accepter. Vous êtes obligé. Ce ne sera ni repris ni échangé. Ordre de la reine. Elle vous a nommé fournisseur officiel de glace du royaume. Ce titre n'existe pas. Bien sûr que si. Sur le traîneau, il y a même un porte-gobelet. Alors, où est Hans? Et ce fameux baiser? Je m'étais trompée à son sujet. Ce n'était pas le grand amour. Nous avons couru jusqu'ici pour rien? Je t'en prie, Olaf, ne reste pas là. Tu vas fondre. Je ne partirai pas tant que nous n'aurons pas trouvé un geste d'amour pour vous sauver. Vous n'auriez pas une idée par hasard? Je ne sais même pas ce qu'elle... Elsa... افتحوا بأمر الملك. الرسالة عاجلة من صاحب الجلالة الملك. شكرا. من الملك؟ فيها ايه يا سندريلي؟ فيها ايه ها؟ معرفش، بس قال عاجلة. يظهر هضطر اقاطع درس الموسيقى. يعني انا كمان ممكن اروح. دي ترقص مع الامير. ايوه، وليه لا؟ على العموم أنا برضو واحدة من العيلة، وهم قايلين بالأمر الملكي على كل فتاة مناسبة أن تحنى. Nareszcie jest moja. Nie rzucaj mi się tu, ty smarkulo! Czy byś podpisała, czy nie? Au! Ty głupcze! Eryku, uciekaj! Łapać go! Bez zmuszania do pływania mija tam czas. Co to ogień i czemu on rozprasza cień? Choć nie wiem skąd i nie wiem jak, lecz wiem, że coś się już zaczyna. Nadchodzi dzień, ten, w którym mnie naprawdę chcę. Když vidím náhle jeho úsměv sladký, trémou mám roztřesená kolena. Snad osud tomu chtěl. Promiň, já nevěděl, že si tím okom dávno sním. Mou nekonečnou lásku v mém srdci zůstává. A zdá se mi, že jsem tu s ním v mých krásných představách. Vězte, že nikdy nebudu vaše. Vy netvore. Vezmu si prince Derricka a vy mě nezastavíte. Chcete-li mi v tom zabránit? Musíte. Stap voor stap wil niet te veel hopen, weet niet waar de weg toe leidt. Als ik gisteren vind, kan ik door naar morgen, raak ik deze vragen kwijt. Hou me vast, zo word ik warm. Bijna neem jij me bij mijn arm. Als ik als begin alleen door mijn herinnering. Deze is voor Dimitri. Geef terug! Deze is voor mijn familie. Ik scheur je aan stikken! En deze is voor jou. Nee! Das Vidania. 你想我祝福你哋，但係我係唔會咁樣做嘅。唔好意思，我要走先。女王陛下，如果我可以令你唔使啦，同埋你最好離開。
個舞會完㗎啦，閂翻對大閘。愛莎，求下你，求下你啊！我唔可以再咁生活落去㗎啦。咁你走咯。究竟我做錯咗啲乜嘢？夠啦，安娜。點解啊？點解你對我咁冷漠？點解你對呢個世界咁冷漠？你究竟怕啲乜嘢啊？夠啦！安娜，你有冇事啊？我冇事，我冇事。佢係邊個？咪住，唔緊要啦。總之，你快啲走。唔得，我知我哋一定可以諗到辦法解決㗎。咩辦法啊？你有咩力量可以阻止到呢一個冬天？阻止到我啊？安娜，我哋都係走吧啦。唔得，我係唔會留得你嘅，愛莎。唔得，你要走。許像狂風呼嘯，巨浪般澎湃，無法再壓抑最後的忍耐，拋下所有。